يا رب هوار صد جار هوار جواد قمري بدن كربو اف سترانا لسر زلزله اردهجا مراشي هاتبو نویساندن خدا وام رحم و کرم خوشاب که ای کو دپرمی ده زلزله ده رحمت کرنه و خدا علی کاری بریندارا به تماشاوان هیجا افدمه که برنامه نرینا راست ما پیکند آنی جلو جبرش کو اردهجا لماراشي و ام بیجن لسمسوري الاديماني حتى باجارين دردوراوي خسارك مزن دا في هرمي و به هزارا انسان دبن انقاذان دامان آواهیا دامان و وفات کرن برینک گلک کورش و برینک و هی دمک جی وها بدوم لورا هی او انقاذین کو تینرا کرن نخدیانه هی برینداری کو د امبیجن اردهجه ده بریندار بونه هی بریناوان لجی خواه و هر وها کسین لدروا دجین کسین کو آواهی وان خرابونه کسین کو دوی اردهجه ده مغدور بونه او جی هی لدرمانه کی دگرن تماشاوان نیجا برنامه نیرنا راسته و هفته جی امی لسر اردهجه مراشي انشالله خبر بدن هر آوائی و ام دخوازن سری خبر بدن براستی اف آفاته که وها کارم بیجن وان 100 سال داویه ده نهاتیه خویا کرن لگورش دیروک ناسا لگورش ام بیجن معلومات کتینه داین اف جی بارکی گران خست سرش ملت و هرمی و ترکیه جی جلورا هر عالیه ده اف مسئله لازمه بیت خبردان امیجی میوانین خوره سر و مسئله بچند مجاره خبر بدن انشالله لستودیوی میوانی من نوردین قوسری و مخیرات ما مستسر شورات خیر خدا لو خودش راضی به و شان آسر خیری بن خودش وجی راضی به و سر سخای پیدجی پاریزر یحیی توران اویج بشتاری برنامه ما به ما مستوم خیراتن سر شورات بله میوانک میدنجی و د بشاد دیادا برنامه بشتاری برنامه و ما وجی اندام اتحاد العلماء مال محمد بشیر وارول یان جیب ناوی خوی کتی ناسکرین ملمزگین امی پیرجی انشالله سر ویم جاری خبر بدن ام استودیو دست بکن ما مستنورتین قوسری من د سری برنامه ده گو یعنی اف زلزله اف اردهش براستی فلاکتک آفاتک مزن بو ون دوی بیستروجی دا متواش خو مجارن د پشتی اردهجه ده درکتن ملی رهند امتى باوای کی جه تاثیر گرتن ون وی پیواژیا بیستروجی بچن گوتنا چواد خوازن بینن زمان کرم بله بناوی خدای الرحمن و رحیم خدا تعالی فلاکت و آفتک وقفینا مزن جارك دني بسري عالم إسلامي بسري مسلمان هذا نيني إن شاء الله آمين بيشي بفي تمنية أم دستي بكن لو را حقيقة أف أرد هجاهاني بك قيامتك بچوچگو يعني ميناك بو نموناك بو جي قيامتا مزنر خدا تعالى نشاني مدا بريجي كي دوي استوديو قال لك تشتي مسألة جداد ما بحساب ناكر بو خدا تعالى د قيامتي د جنتي د الآخرتي وتشبكي belki jibona gişa nemuna ekve dünyaya diyecek re insana dedi nişani insana dedi mesela bahsa fekiya dedi fekiye cüda dünyaya denare nemuna ekwani biçuçuk her kim le dünyaya muhakkak hay ev yana jike le dünyaya ser dasta ve berçavay yani şey pür xoş ki ama محقق کی ای قیامته و حتی ای جنته ای پشتی و دنیای و هین خوشیتر و هین مزنتر و هین چیگون اف مثلا گو اف بیس روزه ام تید دشین یعنی ارد هجا گو اف ولاتی مهرمام حتانی نوی آنادولی حتی افریقا هجا اف انرژی که میناک اگه میناکا قیامته و حقیقتا ام خوشک باور دکن گو قیامت هیه
وخود تعالى وي قيامتي راكي وهر كس فينا بحسي اي باورمند و اي نباورمند قشوي فينا ببين اما امزانن جو هي وجبونا فينا هانش خود تعالى مشيار كد ببنا وروجا مزن جوه به پیشیاوه هبوی شکلی ایرو ون چاوا وینا وقتا گون صح دکن حس دکن تی پیشیاوه ون حمود تشتاج بیرا دکن قلبي ودلي وهشي بتمامي صافي دبي وتي جريدان بالرب عالمي بخالق به رجا قيامتي عيني بيشك بي وري بريقو او بي ايرو مجبيرا كنوانا انسان قال لك كتنه غفلتي قال لك كتنه هاي بهاي دايريه مثلا جبونا اثبات ببي هناك روجنامه وانا تلفزيونجيا لهرما المراشي وزمركي بهناك بيرا كار هف بيفين ديكرن ريبورتاج ديكرن جوان دغو تشبو وتشاكر وتشدي وتشساكر دغو اف قيامتك بو بسري مدهات لورا ما حق كربو چما ما حق كربو انسان ما دغو عجايب جعف برچي بون جمنفعتا شخصي خو تشتك ناس ندكرن قدسية أخلاق شرف حيثية وفيدا مرل خلقية بوجدان عاقل أفانا قش عادتاتي بقيت شبون تحتيلي بطال ببون الفيولاتي دبرم زده يعني إيجو زلزلة زده دبيجي فينا هاني دبي ما حق كربو لورا أم كتبون حالك قلك غافل ما مرن جبيرا كربو ما دنيا جبيرا كربو ما مرحمت جبيرا كربو جيراني ما جبرتشينا بمرانا ما تقول برا از هين بهتر قزنج بكم تمام هر شتي ما حياتا ما جيانا ما بو قزنج كرنا بدا سخسنا هين مال هين زيادتر او مالكو انسان وين كار صرف بك وين كار خرج بك وين كار بشيء استفاده بك هما هي دا سر هفدو دهجان كوم ذكر خود تعالى بفينا هاني شفقت السلاك شفقت اللي ما خست ام هشيار كن بنا ون خليفه سر عردين ون جبونا لفي دنيا هاني عدالتي بلا بكن هاتن الشاندن والاخرة جون تكن حياتها ابدي جبو فينا ون هاتن الشاندن اب حياتها مؤقت قدامك كرت 6 سال 7 سال 8 سال 120 سال دما خباطي دما تأمين كرنا عدالتي بدستيوة لسرية عرديكشي ون بخا وعدالتا خود تعالى ووظيفة خوش بيرا كري جبر فيكي خود تعالى قيامتك بتشوفك نشاني مدى جمع مسلمان عرب في شكلي بو بله يعني إنساني عاقلمند أو إنكو حادثين وها هناك درسا درخن هناك سري بفكرن بله جعالية علمي وجي لازم من في مسألة بنيرن ماموستا يحيى توران براستي ام دزانن کو حقیقتا که و هرمه و دولته ترکیه يعني مقسمه حقیقتا که و اردهج لورا ایرو زانستی و علم پر به پیش وچیه تکنولوژی پر به پیش وچیه او حرکتين سيسمولوجيك كود بيجن نيرينا بن عردي كو تماشا دكن وهناك حقيقة داتين سر راسته ولغور في حقيقته لغور في مثلا عردهجي هناك خباتين ياسائي قانوني جي تينا تشيكرن دماكو لبيش وتعلقه كي هبه لازم الغوري في تعلقه تدبير بين استندن يعني ابي حقيقتك تركيا جوي هيله دمام بنيرن مثلا عرض هجي و جعالي قانوني و خبات شتي كرن چهات نكرن يعني جي الغور هناك نيرينا خباتين ياساي قانوني هات نكرن ل اف قانون باوايكي باش ناينه استعمال كرن ون شوال في مسألة دنهرن ككيفاتي راستي كفي نور الدين إحدى معنوي حكي زحير جبنا دنيا دي كمادي مرلي بنره أولياء وينا دي باجار ما أفا كرنا وانا جهيك لي أفا دبن دبينا دي برسكريك هنن
پشتی انسان تولید داره که هیم بهتر عرضه که ام بیژن تی جهد کردن مثلا ترکی جر بین تارم عراضی عراضی تارم ایگا زراعتی تولید داره انسان دوی دراده به پرانی مثلا آوانیا چه دکن دگلگه جهه هین زخمتر مثلا جهه تحت به یا خدا جهه جاب حبکی بهتر ولو میلاوینا هبه که عالیه چیایی و لوان درانا امکان هایی که انسان ام بیژن آوانیا لیکه تولید نره بسری خواه نبت تشتكي الجور مثلا قانونا بياخد او موضوعات هند بيجن مثلا حقوق جيوينا هي كي هم تشتك مثلا بناء كيلو تشي بذي كرك هناك الجور هناك قاعده الجور هناك علمي فني مثلا مهندسي الجور وينا ام بيجن بناء كرك ورا افاكرين براستي فقط تريد نرى الانسان بهلا منفعتي مثلا كشر بيجن رانت مثلا ويريد ليد نري ام بيجن ايرو عرساك بياخوتا عرازيه كالبروينا هبه بيجي كي جفينا ان فيدا بر ان ابر يعني بيجنوك بماكسيموم فيدا منفعتها هين بهتر شبه اموينا كامي بدسخوب خينن يعني للسروينيتي بالسروي قصدي توازنك انسان مثلا بنا آباهیا مثالیت کن. ایوه چقدر وی رنگی و وی نیتی که انسان حرکت بکه و آوانی علیه بکه هلبته کی و چواب به نتیجه وینا ابتشتیگ ان برچاوی خود بین چید به ترکی اوجهه که ام بیش مثلا دبرم عردهج لی چه بویی تولید نره ورا لسر خطا عردهجيه سر خطا فاي جير بيجن فاي خاطه السروي خطايه وشراق السروي خطي كت آواهيا آوابك gerek çavabı gerek ev avahi be zanebun û gol ilmî û fennî bên ava kirin gerek hîn bêtir tu em bêjin îro li wê dira hek 4 qat hek 3 qat 5 qat mesela avahî çê bibin tu rê nere givan avaniyana 20 قاتن 15 قاتن وسري خواتين ليكرن وت تحقيق وت امبيجن تشكي السرفانا مطالعه وركرن ويا طابين مثلا سرفينا تعقيبا بينا بيكرن بكا لغور قانونا تشي بويه انا ايجادي لفينا ناينرين وشهاقه الفينا ننره البته كي اف نتيجه جمرن ناخوازه دين وجودي اباناكيجي براستي ببراني بالدستي مروف تشيد يعني سببا انسان فان قانونانا فان تشتي مهندسي وعلمي فني بحقيقي بجيه ناين سببي وينا براستي بياي كيفاتي بله يعني جعالي موضوعات و جعالي قانوني و چه بكرن دماكو پشتویره لی پرسین نیکرن و به حقیقت جی مربوطه بر چاوی خوب انجام کوها در تراسته و راستی هر دو میوان خو موی پرسی جوان کرد یعنی لازم ام چه جوی اردهجی فهم بکن يعني ام تدبير وتخطير بهفدور دوي سري بفكرين يعني تدبيرك خرط دوي بيجرتن لو را د سيري د جيم زانن او صحابه كتي با پیغمبر مدوي من دوا خود من امانتي خدا و رسول خدا كر ناد و وهانا بتي هر وي گريتي پاشتي امانتي خدا يعني الهمبر في لازمه تدبير بين استندن لتخطير جي دوي مش بيرانكن مي بسيداي ملمزگين ان شاء الله بشاددي دا سيرفي مجاري خبر بدن نبتني بعقل وهناك سببا لازم من في مسألة بنهرن ناف مسألة ده حقيقتك كو اف ملكي خدايا وتخطير خداجي وها قومية لبالي بشتي في عردهاجي قالك كشي هاتنا قرتنا بيجي دزانن يعني او متعيدة كو بنايين خوال قرش يا ساي چينه كرنا او سروك شارداريا كو و كنترول باش نكرنا او جي لازم حسابه كي بدن بشتي كو عردهج قومي و آفاتو بوبالاتك وها امبيجن دركت راستي ايدي دمدما چبو آليكاريه بو
دوی مجاری دا سازین دولت جو ساعت اول دست خباتی کرن براستی لهه بیتر سازین سیویل امزانن یعنی اسلامی خباتی که هیجا کرن لسر و مجاری امیچ خبر بدن یعنی پشتی آفاتا مزن کو درکت راسته ایدی او روی سازی اسلامی یا سازی یا خلقی کو آلیکار ریب که به هرمیرا و چوادیت بله براستی دیروکا ترکیه و کماره هانه وقتی که مرل دیروکاوی و ارهج آدنره حتی آنها بکیمانی 20 حب ارهجه والگل کی مزن به تأثیر و باندور چیونه 100 سالی دا دوی دیروکا احتفی 100 سالی کو جمهوریت هاتی دا مزن درون پیر ای مزن از بحثا ای مزن گو مرن و تخریبات خرابون بوان چیوی از بحثا وانت کن بکیمانی 20 حب چیونه وقتا گو مرل دیروکا آدنره جوانا هری مزن آگو گلک جان تیک چونه گلک انسان تید وفات کرنه ارزرومی نا کویدره ارزینجانی ارزروم هندکتر سه جاره سر هفدو yani 6 ماه 3 جاره عرض هشتیر چیده به اما ارزینجانی گلکی مزنه 1939 هاوانده دوره جمهوریت دیگه و جاره حکومتک بتنیه حکومتا جهه بتنیه سریر معلومه کی هنه و چه حقیقتا تخریبات گلکی مزن در دوره ارزینجانی چیر و ارزینجان در چکیوی نافچهوی و گندهوی نفوسا ترکی و دمه 17-18 میلیونه دوی ارهجه ده نفوسات ترکیه 17-18 میلیونه tabii بله 17 milyon küsur nezgah 18 yani naki 20 milyona دوی ارهجه ده 32,700 insan vefat dikin demir yani eğer türlü hecmari ki İro nüfusa Türkiye 8 küsur milyonu çok hesapdık yani çend qatal an hadık. Hakikaten deprem gelek mesela. Pişti ve nahane hükümeta ve demi لسر çekirna avaya hnek rez hnek kanun و nizam çekirin anin li vak hatani an hati hükümet jbona go peşi لسر evlahiya xwe şahsi hükümeti yani tüzel kişilik hükümet edibiyecin hep Türkiye. Lisser evlahiya ve jbona go gelek disakine van tşedini yani ego ve bkeri halqi bin ve bkeri insana bin avana daveci paşt gühe habeki. Jber ve hani geleki ego van binaya çedikin gerek müteahhit bin gerek mühendisi bin gerek mimar bin vana yani heger çok esi vazifa xo baş kirinci ki çikawan çekirin de esnai ava kirina binaya da avaya da ona gerek ser be sekinandın u pituji kejki ve govagot gerek be kontrol kirin evena hani zeder bona gol ser nahati sekinandın İro netice leber çavayna hacı emliser zeyde derece falan kasa ulokir falan kasa ulokiri günahkare ve nahane jikeş peşidi merekarı beşiş peşidi devlet u duvre valilikin yani makamı devleti pişti devleti küçük egul bajara hüküm dikin ere u durjiki belediyene aşaredarinu u durjiki pişti zaten deprema 1909 gölcüki rezgnamen nüh derxistin kanun nüh derxistin edi gerek ego an teftiş bikin cihabın avana jiki çevun dur aten vana pişti vana jiki cedbin müteahhit ودبنيا متحدة أجري إيجو تشيركين يعني هوستا وقالفا وحسنوان وقالب شيوانان يعني بين شش سلسلة بهدو بقري سلسلة أفانا قش سوجدارن دفيدرهاني دي چما إجارة فانا حقيقة وري سوجدارن دمنا عثمانليا دوختا قمرن نرن أرهج بري كيشير يعني سريد حتانا جوختا الدنيا آبابو يشير دي حتاني آنها كي باريزر يحيطرن إنسان لسر خطا زلزله قوه چه و بشکی لسر ودرا بازار چیدگن سبب ویش کی اف وان درانا گلکی آخ تده هیه زراعت تده چیده به جودکاری تده چیده به انسان و آف چم و بار هنه انسان مجبورن خلوانا بگرن دو ادراهانی بازار چیده بن اوینا هنه هر دره دنیا bir şekliye
وقتا گو انسان الوی درهانه باجار چیکرن درک حکومت یا دولت زانه بو الوی درهانه شو خطا گو بشکی الوی درهانه چند بهنوکا چند آستا درجه چیده بین زلزله لگوری وینا و ازنا قاطع سر هفدو بده و تابی چیکرنا بنا عجیب چی شکلی هف چو قیساوی حسن تکی چو قیساوی چمن تو تکی چو قیساوی چی gibi avana ki şu rast ser rast buyin rast kirne ama o bin teftiş kirin teftiş tün بله تفتیش داریم. ول ser vena hani bisekin يعني وقتی ما هناك زیاده در باسو براستی يعني او مثلا یاسایی و تفتیشش خو گلک جار هات خبردن که ماسی هیته ده یاسایی ده که ماسی تنه بجی تفتیش اذا خازم بیم ser vena hani difedrate جبونا فينا از مأفنا حتى سري حتى جمارتن يعني كما فينا ولود به لورا قانون ونظام في دولتها هاني إنسانا جبو شخصي خو جبو مفاتاح خو شخصي خو تاني تفكر بكن إنسان بفي شكل دقيهينه ده پروردهي أخواده جي مكتبا أولي آزاروكا حتاني زانسته يعني حتان زانينجها إنساني گو شخصی منفعتا خود دسر هر چیز دسر منفعتا کومل جواکی انسانا گشاره دگرن انسان به شکلی دگینه سوجداره مزن ودراد اوه جبر به که هر کس زانگو ایرو متحد زانگو وقتا گو ده بنا چه که پنج حبه جه بکن خراب ببن کسک دنی نما دایره درجه دکره خانیه نما جه دکره دگل و نهانه جبونا گو هرسا زیده خزنج کرنی هرسا زیده زنگین بون و دولمند بونه پر چه بویه ده گهاندن آویده ده پروردهی آویده وینا پاش گویا خود گد به ما چه بویه انسان شخو عجوله ده برای از زنگین از خود سر وینا هانی بسیم یعنی پروردهی و دولت هانی وان انسانه گو بی شکلی وان انسانه گو منفعت شخصی خود خن من پیشا منفعت هر چی ولو کو ببن قاتل جی که چه کرنا بینای خرا کرنا بینای که ببن خاطر صد کسی جی و اینا پاش گوه دکن داوین پاس خو وی شکلی هاتن گهاندن وی شکلی چی بگن جبر ویجی بس كريك مزن اوه بله بس گو خرابو اجاره بله حقیقتا دما جمهوریت ساز بو حتی اینها قال لك ما قد دپرم چه بونو قال لك مرنجی چه بونه جاندان قال لك زیاده چه بو آهری مزن ما گو ارزنجانی پشت ویج که herhalde آجویجی مزنتر آفین اخلاقو لمراشه چه بو اوه پشتی گو چه بو حقیقتا ایجاد چه لازمه آریکاریه بوان انسانlar لازمه داروی آریکاریه دیش که بلکه افجاره یکم گو دولت حقیقتا کت خدمتا خلقی خو گلی خو حتی آنها مثلا دپرما گلجی که جی امحبون صابون لنیزکا استانبولی و تشتکی وی شکل ندید حکومتا اجبت بچخی اقتدار بو روجاس سیا چرا هنا نکاربون چند حب مکینا بشینن نزدیکی ودرهانی yani دیگر گو گلجی که İzmir devreyi bir İzmir devreyi و İzmir neziki vuru İstanbul'da berdeyi İzmir şu İzmir bajarı ki her imazın o imkanı zedene yani çend roja observan neketin قال لك انساني جو مواناز لكن دشون ودرهاني آريكاري شخصي خو سيفيل آريكاري دبر نو ودرهاني دو انسان دبن بنا بهبوان كتي كسكتونه جوان درخين دقال جو يعني باجارك خرابوي چند باجارك के دورا ويجي की पर zarar ديتن اما في نقلي ارهجا جو چبو تاثير باندورا قال لك باجارك معلوم يعني همان لهرمك جوج دولتنا مزنتر يونانيستان بلغارستان مزنتر لهرمك بفي شكلي ارتج چبو خسار چبو يعني هي جي بيتر تاثير دا يعني مثلا ام بيجن جيكي وكا باطماني وكا سيرتي وكا بيجن حتى حكاري وان درجه هجيه خسار چي نبو يازده خسار چبو لتركيا خسار دي علي سوري جي راست علي سوري شو و ميل سري سوري بله فرق لي ببيفن يعني الفيدرا هانش بنا جو هرم قال لك مزن بوجي كي دي ساج حكومتي قال لك جي رجع او غل خو هاندوان وك قاضي مان كان رجع درنگ ما او جيكش بنا جو محتملا يعني بنا من رجع ددي ادا تابلو اشكره بو رجع ددي ادا ايدي او مزن بونا افات رجع ددي ادا فهم كرن هاد فهم كرن ودوي روان رجع دجي كده يعني
حکومت حتی ممکن بود امکانی خو گهاند يعني وزير هر وزيرك دو هر دو وزیر شاندن باجار که گو تأثیر دار بود کوردیناسیون باش بو يعني دفيد رهانه دي يعني نم يمكن بو جو حكومتك جغين هجر نا اف حكومتها بان تو حكومتين نكار في شكل بكرانا فيها جرك مال حقي وتسليم بكن اما جبنا جو افات قال لك مزبو وقال لك باجار شيء وبجيكي حكومت جيكي نه كافي بوش في مسألة جبر فيك سازي سفيل كات الدوري حقيقة دمك يعني جبر ده حاضرية كابو چیکه کبو هر کسی بجان و دل خبر میدان دا هم سازی سویل و هم جی شخصا بسری خوش کی اما سازی سویل گلک بفیده بون لورا تشکلی بون امکانی وان هبون به هفدور بون و کوردیناسیون دناوا وان هبو زانی بون و چی بکن خلقی جی گلک بیوان جی آری کاری شاندن لگور می 20 جی گلک اندامی وان سازی سویل و گلک آری کاری گو به سازی سویل هاتن وان درهانه تلف بون چون هاتن دزین و اوتا هنه کاش خربر و اوتا قمیونک تجا دکرن قمیونک تجا مالزمه دکرن شفر خز سریع دگو هر بب ماراشه مثال دچوه درا کسک ند نزانوه بده که لسکاک که والات کری اوتا هنه کنسان ور هبانه بدو ورنش خربرن کشش خرد بر چون تلف دبو نزانوه بکده هره اما سازی سویل دوید رهانه ده حقیقتا روی حکومت جی و روی خلقی جی و بهنام مسلمان از که بردا یعنی حقیقتا خدمت گله کی مزن کرن بله گرک با آریکاریا خوارنه بی گرک با آریکاریا آریکارنا گو مثلا انسان از بن انکاز درخینن به هر هاوی وظیفه گله کی مزن کرن روی حکومت جی حب کی وانا سپیکر زمید که پاریزر یحیی توران براستی از وها پرسکی بکم پشتی پازده تشبسات دربیا پازده ترمه هناك كسايتان هناك امبيجن بآوائي كي تشكيلاتي ايريش لجامعة اسلامي الطريقة لجماعة هاتكرن ايريشي بدفكي ايريشي بامبيجن نحقي بلكي راست ايريشي وك امبيجن بدستنين بوجي ليد خواستن افسازيين اسلامي وها امبيجن روجوا ملتي درخن وان حاشا نباش بدن الناس كرن دبازه ترمه دجي وظيفه پر مهم پر هيجا بيكاني بون براستي لافجار باش خويا كركو چخا وظيفه كي هيجا لسرمليوانه او ما مستكو بعسكر او تشكيلاتا وان او سازيه كو به هفدور ارگانیزه دبون به وی آوای وی باری هلگرتن سرمله خو براستی جی ام گلک حیری جیمان یعنی سازیه کوک امود کروانی حتی نها نیزی 2 میلیون انسانا آش دایوان خوارن دایوان یعنی ساده بتنی خوارن دولت تمام سازیه خوشی دماکو هزا خو قوتا خو کوم بکن نکاره دستی اختی خوین بن وی باری هم جبو آنها هم جبو پیشروجی سازین وها کو تشکیلاتین وان هنه سازین اسلامی ون گرینگی آوان چواد خوازن بینن زمان كيفاتي انساني كي شخوا دولتي فهم بكي زاني كي مثلا بيجن دولات لسرچ آفاد به يعني كأم بيجن إيرو محكمة هني جرد بين يارجı و yürütme yani idare kirna hükümeti yani bejin mesela idare kirna devleti idari ve hem jî meclis heye ev jî parçak devletiye و saziye sivil jî idare kirna devleti de aslında idare kirna sivilin yani ew bixwe jî qismek ji idare kirna devletine ew bixwe jî devletin yani saziye sivil jî qismek ji idare kirna milletê de ji bo xizmeta milletê ew jî qismek ji mesela devletê ne fakat evana sivîlin bi serê xwe ne û bi organîzê wan yani îdarekirina wan evana bi serê xwe ne îca hêlek însanekî mesela bêjin cahil bi tu lê narit bêya û mava dewlet heyî çi hewcî mesela bêjin ev saziye sivîl e helbukî hem wek mesela te wî pazdê tirmehê de hem jî di tamamê tarîxê de û ji îro pêv jî daîma tu carî دولت نکاری کی ام بیجن ایرو جبو
هر خدمتي هر كسي بك معموري خو ولو هر كسي يعني قالك انسان معموري هبنجي ام معموري ناجي نممكنه بشحق خدمتي تفي دركبن لورا خدمتا تمام ملتي يرو ام تو هاو بتاني لتركي 85 مليون انسان اي وطنداش في دولتي هنج غفلي وينا 4-5 مليون مثلا بيجن انساني کوچبر هنه مهاجر هنه ایوانا که تفده جبو اداره کرنا وان جبو خدمت وان چه لازمه البته کی سازیه سیویل لازمه هم نابیجن کی ایرو دندره هزار حب سازیه سیویل هبن دندره وی سازیه سیویل ده یکی که ام بیجن یا دو دیگ ام بیجن که نلری هبن ام بیجن وانا مل دربه بهله اید تمام وینا تولید نر مثلا خدمت ملتی دنه و بالخاصه مثلا دوی خلاص كرنا انسان هذا اول ابعد هالشيء بو انسان جبون جبن انقاذ هذا فين بلي در مثلا خدمتك وانا شيء بو بيشتي وانا مثلا در خستن ايجاج بو غفان انسان بجيه ببن مثلا جبو يعني هذا كرنا شادره هاو بتني بلا خدمتك لازمك كيف فاتي مثلا جبو شي كرنا كونتينر اليكاريك لازمه يعني ابانا تبدي يعني قلت بيجي ايرو كي مثلا بيجن هاو هنا كي انساني فكره وانا تانك وجحق اداره كرنا دولتي درنا كيفن هم امكان ولو بيج ده هرن كي مثلا هناك بارف كرنا دي مثلا انترنت دي لسر ميديا جباكي دي هنا قلتني ولو ام بيجن اداره فانا للجهنا ولو مثلا قلتن كي ام بيجن با دولت هي تحوجي سازي سبيله اب قلتنا هناك اداره فاني دولتي اب قلتنا هاد به انسانا فقط اب قلتنا وينا هاو شيء اثباتك هاو جاهلتيا وي اداره فاني اثباتك كي او ياش دولتي فهمنا كي ونزان شو دولت شيء يعني او انساني كي هندري دولتي دبن اداره كرنا دولتي دبن ولو دكي جان موقعي دولتي دبن يعني ولو دي حكومتي دبن ولو ام بيجن مثلا دي بيروقراسيه دبن ويا خطط عسكريه دبن كي دري دبن وشاقاكي سازيه سيفيل بكن همبري خو وفانا ببيجن كي افانا تشنيا وتشحوجي فانايا افانا شو تشكيناك وري ببيجن ابغوتناني وانا فالانه افانا جهلتيا وانا نشان دده نزانيا وانا نشان دده هم جي دي اثبات كرين نزان تو دولت جي يعني دولت لسر چه آباده به و دولت به چه دمشه يعني كيف فاتشتر بهذا بيجم كي سازيه سيفيل جي قسمك بارچك ايرو ميديا بخوجي قامويو يعني كملات قوتنا دنگي ملت جي اداره كرنا دولت ده جهك وينا هي اما هم بيجن ايرو او نا وك ام بيجن رئيسي جمهور يعني ام بيجن امضاء حقيقي امضاء هي بيغنا فقط اداره كرني ده جهك وينا هي جيك وينا هي او جي وينا جي ناي انكار كرن ونهايه جي ام بيجن ايرو ده ارد هجي جي حقيقه بحر هواي يعني سازيه سيفيل وظيفه خو كرن وهين بيتر امكاني وان هبايا ام يقين دكن وهين بيتر جي ويدها بيتر جي وبكرانا يعني بياجي يقين دكن يعني وكيك ما جو باركي برجرام بو و في باري نبتني دولتكي بلكي نيزي صد دولتي جهاتن علي كاريه ديسان كاربون في باري هلجرينن سازين اسلامي بتمام قوته خو بتمام فداكاريه خو دركتن ميدانا لدي سامدن هيرن دمك وهاكو جنازه العردينه بريندار هنا دبن انقاذدان دنكتي دي سات نري هناك امبيجن كسينكو بتني تركيا واندا خرابي هي او اكران عند التلفزيون دا دكن قيروير كادوي او طريقه لكيدرن كوانيكو حافظه بالصدا حافظه وكورتيجا بامبيجن مراسم درباسترن كيدرن يعني او يعني شعبي كورجي هبون يعني موان جديد مخالفتك نتشكر جي مديد يعني تدي روجي عول دا وها دردكي كلكي راستي هبه نه سياست خبردان نه مخالفت خبردان نه عيبو تشتينه خبردان نه هنك ماسيتينه خبردان ام ويت زانج عرف وعادت وج انسانيته ريتدنيري دركتن دب عاوتن هف دركتن سياست كرن دركتن قوتن امي سياست نكن لي امي شبكن ام نتشتكي سر سياستي امي سياست شبكن قوتن يعني و مخالفته و في زماني و چوا خوند يعني بشتي بيسترو سردا شو دي امي واناش خبر بدن حتى بقى دوان واناش خبر ندن يعني براستي يعني وان انساننا روي خوي حقيقي
nişandan de afata hanedi, felaketa hanedi. Dema felaket adı malume her kes çok cure insana, fikru fikare insana hebin. Vakta go felaketek çi bu? Herkes dev jwana berdi. Mesela insani çi? Xalas kirna birindara, jnava, enkaza u bicih kirna wan u i'aşa wana bu wana gerek meşgul bivin. Yani fikra insana çi bi? Avana dibinle paş veya hani gerek peşi vena hani bikirin. Li ev zêdeyê got vê pergara sîstema sed sale ve hatine çêkirin û gihandin û xwediyê vê pergala han vê sîstema vê dewletanê dibînin û însanê dinê yani xelqê ne perçakî dewletê ya ne perçakî vê erdê dibînin xwe efendiyê wan dibînin wan cikê ji xwe re xulam dibînin yani veya fikra Yahudiya ki dibêje em insan vanê dinê dişiklê insana xizmetkarê me ne evanê hanê ev zêdeyê dewletê ne zêdeyekî vê dewleta ew gihandine ev muxalefeta neerê jî kê bi vî şiklî yani aynı vê fikra Yahudiya dibe em hene em xwediyê dewletên dewlet jî kê xizmetkarê me em xwediyê wê ne evanê dinê hene însanê dinê qerebaliğin hew ji bo xizmeta me hene kêfa melcî bi ewana bimrin jî kê dibin enkaza dij bimîn veyahta egoş bin enkazê bi nexweşî bi birîndarî derket birçîman veyahta li derviman ber baranê li ber berfêşiman ev ya ne tiştekî muhim e yani ne tiştekî got bên bibin warê xeberekê xeber bê çêkirin li ser wan û di ekrana di televizyona di rojnameya dibên belakirin mesela kêfa me ye em dixwazin got em daîmî bi ser kevin ji bo ku bi vî şiklî li insana dinerin yani ji jor de li insana li wek gêrgêrîka wek haşa heywana ajara dibînin ev zihniyeta hanê gerek pir bê qebîh kirin pir bê şermezar kirin ki insan wan nas bikin lewra vanar jî kê her çi qeysî ew bi vî şiklî li insana dinerin ki insan bi vî şiklî ji bona got wan nas nakin dîsa hilbijartina da deng didin wan dikin wekîl ji xwe re û dibişînin meclisê û di meclisê jî kê de ji xwe efendî dibînin hîn bêtir efendîtiya xwe dimeşînin insana hîn jî kê çi dikin saziyê sivîl vana tehqîr kirin heqaret li wan kirin digel got ew tenê li meydanê bûn tu saziyê çepgîr tu nebûn li meydana dûr roja siya çara de ji bona got çend heb dîmena çend heb sûreta bikişînin çون هناك وقت خوارني بلا بكم بشكل عندنا شيكرن كان حبدانين ودراهاني وكذا هاجي الحوليتون يعني روجا سيسيا يا روجا شارة تاني جبنا هناك ديما بقرن هات الميدان وكذا نتوني يرو متوي سازية سيفيل سازية جو حكومتي دولتي و سيفيل قشم من نري كي هين آريكارية دومين جو دومين هو حكومة آفاد و إيهاها وكان حب وإذن قش سازي سيفيل إسلاميني إيهاها جي سيفيلة؟ أو جي سيفيلة يعني جبنا جو مزنة أو دبنيا حكومة إرجود يعني بيشتي آفاد أو تي بيشتي وانجكي سازي سيفيل ياك بيك دجميرن الحمد لله خلصنا بن يعني إيه في وهرميجي هرمات نجي خلصنا بن إيجو حوجية ملت حوجية زلزلة زدايا ديتن قش أون هنجكي أو دبين وحوجية خلقيجكي بوان بر هي بينم باراخه عسكر لشكر امری حکومت ده حکومت اوشاندی و در آریکاری ده که چادر آورده که و تا خار نچید که و تا آوه براده که اما وکس اندام کی سازی سیویل نکارب خلقی رب مخاطب و آن تطمیم بکه سازی سیویل هم چادروان چه دکن هم خواردان دبن بروان هم جکی جهلا معنوی جوان تیر دکن لو روانا آفتك فلاكتك بسريوان دهاتي وشاش بونه يعني دشوقي دنه ancak saziye sivil و اندام saziye sivil گو دیندارن زانن به فلاكت جكات و درمانه و چیه معنویاتا وان جکیش بونا گو تیر لكن تجدكن جهه وانا نايداغرن دولت حكومت و اندام خو نكارن جهه وانا داغرن وانا هر هبن gerek هبن والحمد لله في نقلي حقيقة قال لك بكيراتن بیامن از فکر کی وها بیجم بشتی ام بیجن آفاتنه کی سارب و ابرین بین درمان کرن yani لگور من حکومت دکاره خباته کی وها بک سازی سیویل کو وها اسلامی تشکیلات خو آوا کرنه
خباتي خو وهيجا هيش ملتي خصنا اثبات كرنا لازمه علي دولتي و بين دستكرن بين دستكرن يعني اف بريكو اوقات تشج بارتيارا aynen yani tu partiye ki destek navet civa nego kava alikariya xazinej muratiye le saziye sivil teve embejin pereko millet juana dişine jbuvan alika teve xerç kirin ha yani disa alikari ihtiyacı alikari naqade yani yetim disa lu ederin fakir disa lu ederin ev disa vana alikari xo بدومين ki ve havcayı hep yani ihtiyacı rası ve bir şekilde hem yani hem hükümet pişti felaketi yani pişti çen rojid ne gohab ki her çeşit rastaki her çeşit astaki her çeşit sarrast bu gerek ser hem venajı ki bisakine o hem ki ser vanego hav be peyvaha ifsad edikin servancı ki bisakine be edi bes def avetna ve çepgira قون دفع فيجن سازية سيفيل سازية إسلامي خصوصا معنويات إنسان جرك لسر فياج كي تدبيره كدينه لو را خديه في عرضه خديه في هرمه وخديه وان آفات جوان درمان دكن برينا درمان دكن اف سازية سيفيل و إسلامينه وانا جرك بين محافظة كرن هم بين آري كاري كرن هم جكي بقانون بياسا بين محافظة كرن كسك نكار بالدفع فيجوان يعني مقدسات تكمن چارچوبا مقدساتا و بیاسایی که بین محافظه کردن قانونه که بین محافظه کردن که هر کس نکار بدف باوی جوان بله که پارێزەر پرسەکە وهاژی ئەم بپرسن ئەم بەریە هەر ناوبەری ئەم بێ مەسەلەی وها بقەدینن بیسترۆ سەر بێ مژارێ دەرباس بوو حقیقەتێکە تورکیژی هەیە هەلبژارتن هەنە لە پێش ئێدی پارتیژی دەست بە خەباتێن خۆی هەلبژارتنێژی بکەن دبن في تأثير عردهجة دا قالوا بيواجهة هالبجارتني شوابه مخالفات روجات ديا سياسة بسياسته كر جرا كو هالبجارتن پیش نه خستن نه تأخير كرن في ريو خدانا نشاندان ام ايرو دنهرن لغور هناك آگاهیان خبران چارده گلانه لسروی اف دیروک بری هاتو بو ام بیجن روجوه حکومت سروی دیروک دیسا دخوازه بسکنه یعنی چارده گلانه ده گلو چخا ممکنه هل بجارتن یعنی جوابه تأخیر کرن نه تأخیر کرن کرم کن که فاتی قانون بشری دیگر معک قانونی جی تبدأ هندري واند فالاهي هنا جي فالاتيت هنا دائما داوية ديوغ تفوت كيش خورشيك وداوية تبخور تيولو زانك كيفاتي آن هاتو القانون ما كقانون بنره هود دورة حربية دي إمكان دايقت سالك يعني تأخير بك هالبجارتني وكيدني آنجاق أم بيجن مثلا بإرادا خوا إيرو yüksek seçim kurulu mesela أم بيجن أو نا بإرادا خو بلكي ام بيجن چونكي دا ماك قانون تمامي يعني اداره كرنا هلبجارتني داي دست وينا تمامي وينا ابناكي امكانن ولوجي بيجن هين بيتر غيرا چاب فكرن كي باتي خدينك گامولو فكرن كي يعني ابا عردهاج ند ايرود هين نستري بجارتني شاب وايا قالوا مجاردي بنا انقاذ درابانا ميرا استعمال كربانايا اجاري للتركي نهو بتني برسكريكا اقتداري هي برسكريكا مخالفتي هي ككفاتي مخالفتك ولو للتركي هيكي بالخاصه جيك ايرو للسر تشبيري مثلا بيجن ابناكي فكرك واني ولو هيكي قولتق نجوان ربي هر تجوان جايزه بناره دبيجيكي هاجون قولتق ندن ما ام خدمتي جورناكن هاجون قولتق ندن ما يعني ون مقام ندن ما ام تشتير راس رجي ام بخواه بناره تشتير راس رجي بخواه يعني ام الي كاريه جي نادن ها انها بنارن ابناكي هاجيرو هاتبن مثلا هناك بلديه وان هناك مثلا اقتدارها مخالفتها بجينا هاتب خدمتي ابناء بقوتنا انسانا يك قاموا يو باس قسم مثلا او تشكا قاموا يجل سروان شيبويه
گرانیا قام و یسر وان چه بوی هاتن ویدرا یعنی نه هاتن اما وانایی یعنی او ابنا كريدن إيجاج برينا من فيها بقولتا كيفاتي جبر مثلا بيجي إيرو اقتدار وقت مشترك وتد ما قانوني تجينا بلكي تنبج هلا كيدين تجي قلنا بيجن فاي جي هالبجارتني درافنج بو فيغوتني يعني بلكي ناخذ ام بيجن تاريخا هالبجارتني اعلان بك يعني بيشتر وقت بخواز كي ام بينا تاخير بكن فقط وجه راق تاخير يعني تاريخا وينا هات اعلان كرن بشتي وينا او بيكسك سچيم قرلو قال الهبروني وقرارك بستينه جاء مثلا هالبجارتن بيت اخراندن وقت كي معين يعني بشتي سيمها كيماني السيمه كيفاتي يعني ايرو ارك تمام تركي هب اقتداري هب مخالفتي هب سازي سيفيل جرك هب هبره ام سرتك هاو تشتكي تاني جرك بسكنيانا ابجي تشي قبان انسانانا كأب آفاتا قبسري نزيكا قد بي 16 مليون إنسان جي تأسيبان بند باندورا وين آدمائي أولياء وينا قرق أباري وانا لسروان سفو بكرايا موانا بسلامتي بجي بكرانايا وحبكي أب بسيكولوجيا قد عدهاجي چه بوي يشتروان رابايا بهنا وان حبكي بها تبروان وبزانبون هشي وان سريوان وجا بچانا سر صندوقا گرک ولو باید که کفاتی. بله گرک ولو بونا لبله مالسف مساچینه بو. اردین اوناکی تلید نره يعني حكومتي يعني تحفاظ الدنيا وينا زوري الدنيا كدفي تاريخي مثلا بيجي ناخوازن هالبجارتن ولا تاخير عندن يعني تل جوتنو جوتو بيجي واندن هيري ج مرفتري وهالبجارتني ج بدستخن براستي يعني بيشتي في آفاتا مازن كو قرنكي وها وان دركت او مخالفتا كو ام جرد بيجن يا اتفاق ملتي امتكارم بنافكن يا جي ماسا ششبي يعني شخوا بفي حالي خو تكس باوري وانج ناين يعني تلقوتنا دنيري جوان تري هما سويجي هرن هالبجارتني او بدست بخن لبالي او زماني واني دفي دميدكو استعمال كرن او جي الجور تختيرا ملتي وبرسف بالسينه الجور من مرام محمد بشير فارول اندامي يكيتيا عالمه سيدان بخيراتن خدای جو راضی و خدای سلامتی بدوه خدای خیر و مزم که خدای جو راضی به سیدای من د اردهجه دا سیدای من پشتی قومی و اوقاس تابلویک گران بارکی گران در کت راستی براستی د اکرانان د پرای لسر سبب و اردهجه تی خبردان شخوه ما سببك وهاد زانبو گرکو خانی بقوی هاتبونا آواکرن اف فلاکت چه ندبو اری حقیقتك اوجی لی امدن هیرن او مثلا افجی تختیرا خدای افجی تیج بیرا کرن دوی مجاری دا ام محتاجی هنک ام بیجن وعزی وانا نصیحتی وانا لورا ام دزانن که جعالیه کی دا تدبیر جی لازمه لی جعالیه دن دا جی لازمه مجوانا جی درسا درخن جوی هلی دا دمان بنیرن هم جعالیه عاقل و هم جعالیه باوریه و امیل وی مثلا هرده جی چوا بنیرن سیدایم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا دي في خصوصي ده أم دي پنجره ده كارن في مسئله بنيرن پنجره جي پنجره يعني قانون كوني پنجرک جی پنجره قانون شرعی قانون کونی جی وقتا مرب اخلال بکه خود تعالی قانون یک چه کریش کائنات را لسر اسبابا بینا کریه وقتا که مرب وان اسبابا اخلال بکه مخالف وی قانونی هر جی مرب ضرر دبینه وک مثلا وان تدبیر مادی
مثلا وقتا كنت آگر بدي دستي زاروكا وت مثلا تدبيرا خو نستيني أو زاروك معلي بشوطينين تدور ده مسؤولي لو را خد تعالى جل جلاله أف كائنات لسر أسبابا بنا كريا لازم مرف ده حياته خد دقات وان أسبابا جيبك أفيا قانوني كونية أفيكم متحد خانية تشيكرنا إنسانيكو أو كنا جرك كاج تشيكرنا خانية را مهندس تش بروجه كاجويرا تش لازمه تجب تدبير مادي را لازم إنسان دقات وات شتابك وقتا دقاتنا كافر بمسلمان با وزرار أخوة ببين الدنيا إدي طبي أم دائم دفي بنجرة تاني دجي المسألة بنيرن أفجي نراسته لو را قانون الشرعي جي هي خد تعالى جل جلاله إنسان مكلف قرتنا وخد تعالى إنسان را پیغمبر شاندنا خد تعالى إنسان را كتاب شانديه وواسطة و پیغمبر و كتابا إنسانا هناك تشت فرض كرنا هناك تشت واجب كرنا هناك تشت حرام كرنا أفياجي حقيقتك جبر بينك يعني كاخد تعالى بواسطة أنبياء إخوة تشل سر ما حرام كريا لازم أم خوجي محافظة بكن وتشل سر ما فرض واجب كريا لازم أموات سات حياته خد بين نجي وقتام حياته خد نين نجي دوی خصوصی ده خود تعالی جل جلاله د دنیای د جبوک مرف جه غافل بویش احکامی ویش قانون و نظام وی غافل بویه خود تعالی جانبا مصیبت تینه سر مرف جبو مرف شیار بکه مرف بینه سر شه مرف جبوکو خبی قبیره مرف ده وی شکل هنه خود جانبا مصیبت تینه سر مرف وقت تعالی چند جار و مصیبت تینه سر مرف شیار بو باشه یعنی خود تعالیش خوش بو شیاریه واتشتا بود که مرف شیار جی نبو انسانی و انسانی کو باوری وان بخوده تنه بی اسلام مقدساتا با او که تنه بحلال و حرام تنه او تنه پنجره مادی دل مسئلات نیرن چقا خود تعالی وان ایقاز جید که دیسا خوده ناکه و بیرا وان پنجره مادی دل لید نیرن او انسان جی بوی شکله هنه که لآخرت أكثر جزاي واتشتي هانيكي يعني آخرتي خد تعالى إكو مخالف قانون شرعي هذا أكثر جزاي خل آخرتي تبينه وقتا كو تدي كافر به إنسان كافر بش بنيش خدي غافل به خدي خبي خبيراوي جنك ببيرا مثلا خدي نك ببيراوي أكثر خد تعالى الدنيا بلكي مصيبتا ناين سري ويجي بوي شكلي بوي حالي خد شا آخرته نعوذ بالله أبديد عذابي خديد منه أما قالك إنسان جي هنا غفلتا وان نزح قالنا باوريا وان مقدساتا هي أما جنكي كتنا غفلته ده بفا إيقاظي إلهي شيار دبن إدي دوي أو كده قالك إنسان جاب ده وفات كين أفيكو وفات كين إيمانا وهباش خوش وارد بمرتبة شهادتين ودبا سببيكو قنهوان عفو دبين وأوجي جوان الرحمة وأف إنساني كنت بايوارج دمينين خدت كذا بيرا واجوارجي رحمته بوي مصيبتي دليوان ديشا أوجي جوارد بمكافات قنهوا بعفو دبين أوجي رحمته مادي زرارة وان دباد بوي شكلي جي تبي أوجي أوكاكا أوجي دبا سبيك كفارتي قنها يعني بقصة بكرتيتي أم في بيجن يعني أف مصيبة مسلمان را رحمة وش كافر را عذاب إذا إجبر بيناك يعني مرف إنسانكو مسلمان با أف مصيبته وهاجرة يعني على كل حال رحمة بله إذا أف مصيبتكو تشيد بين جانا تدي إنسانكو يعني نقنه كارنجي دناف دا أقدبن چونكو الدنيا جي امتحانية وقتا الدنيا جي امتحانه تاني إنساني گناهكار قاباكو مصيبت وان سريوا اويش اخي امتحان نامينه حال بكي خودتا الدنيا جبو امتحانه چكريا آخرت جبو مكافات و جزايا ايديش بروي قاباكو مرف تدبير مادي جي نستينه و قابا مرف احكام خودي شرعي جي غافل دبا مصيبت و بلا خودتا تينه پیشيا مرف ايدي قابا آگر دبي دقيرت دحلي طارو حشك تفد الشوطة
لبلي طارو حزب الشوطة لبلي إنسانك و تدي أوكل مثلا فا إنسانك ومسلمان جوار دبر رحمة الآخرة تجي والدنيا يجي دبر رحمة أما إنسان كافر باش خودش بني غافل الدنيا يجي جرى عذابه الآخرة تجي عذابه إيدي في شكلها هنكي بقناعتها من لازمة كي جبوكا مش بلا مصيبتي خودي من محافظة كري قرم تدبيري خوي مادي جي بستينين ديقاتي قانوني كوني جي بكين ولازم تدبيري خوي معنوي جي بستينين أم أحكامي ربي خوا أم جي غافل نبين حلال وحرامي خودي أم قركت حياة خودا ديقات بكين وأم حياة خلوي قولي عياركن بله ويشاخي وأود بله دي جوارزي بس دائما برسك وها كرتشي از جواب برسم يعني بشتي اف بلاو مصيبة ام بيجن بسري ملتي في در دوري راحات سازين اسلامي جي شخوا كاركي هيجا كرن دست دريجي ام بيجن وان كسين مغدور كرن لبالي ام دزانن وهي دمك دريجي اف بريني وان هي احتياجي محتاجه بدرمانا به فقيريه كويلوي درهبه ام بيجن اواهيتن سريختخني يعني محتاجه بالي كارينه جوي هيري ده تماشوانين ما ونشد خوازن نصيحتها بكن يعني بخودي فيكا تدي خودي چداي كي خودي ويجيت خوازه إدي أنا احتياجي شبه بمعناي هي إنسان ما عالم لازم نصيحته هر الناف قومي خوا نام ملطي خوا نام مسألة إنساني خوا لازم نصيحته الواكين خدي تسلية بدنوا ومكافاتك خدي جوان رح حاضر كريه بيخنا بيراوا وكو أفتش إنساني مسلمان الرحمة بيخنا بيراوا ولازم قالك تدي إنساني خراب شيطان جي فكري نباش دابين سري إنسانا لازم هر النافوا بقرن ويعني دلي واخوش بكن وجوابا سؤاليك وإنساني مفسد كدابين سري واجي قالك وان بتني نهيلن جوابا وسؤالا جي بدن خدي علم دايا ولازم بعلمي خو برينا في ملطي هاني بانساني هاني قالك يعني برينا ودرمان بكن إذا إنساني ما خده مال دايوا لازم أو إنسان جي بمالي خو يعني طماعية نكن چونكو خده مال جبو روشكا وهذا مال مالي خده نئي مربا مالي خده أمانة خده دانيا بامرب خده مرب وي مالي امتحان تك دفع روجي وهذا خده مرب امتحان تك كان مربي طماعية بك نكا مربد إيه دا آلی کاریا ملتی خود هر نچه دا آلی کاریا مخلوقی خود ده و انسان مقدور ده مرد آلی کاریا و ده هر نچه خود مرد امتحان که مرد آلی کاریا و ده هر خود مردش گلک بلا مصیبت محافظت که برکتی تخمال مرد جی و روش کی مصیبت که وها ولا سری مرد جی و گلک انسان خود بری و بده مرد و یعنی دهواره مرد دورن لي خدي محافظة بكمر وقتد هوارا إنسان دنچه من لم يرحم لا يرحم كسر رحمه نك خديجي رحمه ليناك صبي مصيبتك ور سري ويناك خويا طالع بلكي وينا خبيره كسي هوارا ويدني خدي دري رحمه لي بقره جبر بيناك يعني خدي تشدابه كي يعني خدي ويجي تخوازه برا هوارا إنسان دهره خير الناس أنفعهم للناس قنجي إنسان أوك وفايدة ويش إنسان رهبة وارحاصلي في شكلي أم كي خدي تشدابه كيم توصيل كنكو دهوارا في ملتي دهره خدي خير ومزم كسي دائما خدي جوارا زيبه سيدة ملا مزگين ملا محمد بشير فارول ميواني مبو تماشوانين هيجا ما درباري اردهجا ماراشي چند نصيحتي ويستنت عالي معنوي افجي جبو ما ملتي باورمند ملتي كو ما ايمان بخدا بقدر هانيه عالي مي معنوي جي عالمي ما ام بيجن بشتكري ددن جوي لدا جي وظيفه برهيجا و امبيجن نصيحتي كنت لما تينا كرن اف جي وان بر جرينجه
سبیجی لگلک دورا نخواستم هرما کو امنی دجین و درودوری پیشوانیا یکیتی عالم اتحاد العلماء دا و هناك امبيجن تشالاك ياجي جبو دعاء و لميجا جنازة بكرن وهناك مسلمان لهف بجفن لديار بكري جي لميردين جي للعزيز درو دورت هف اتحاد العلماء تشالاكيك وها راستك ونشد خوازم بيجن داوية ده بله براستی و گوتگو ام باورمندن ام زانگو خودیکی کائنات هایی اف خودی کائنات انسان خلق آندن شاندن سر روی عرضه او والا بر هوا و سر والا نهشتن جوان قاصد شاندن جوان کتاب خوش شاندره و الوی دنیا چا بجین جبو چ بجین وظیفه وان چی دور و هرن که جبو وینهانه او شاندره امتحان یعنی دنیا جی امتحانی جبر وکی امزان باورن که خود تعالی هایوی تفه مخلوقی و هیج انسان اگه شاهی هایوی جمع هی زان گوی فلکتا هنی به ازناوی امزان گو به ازناوی و اوجی زان گو چه قیسی ایش و علم دایمه جبر وکی جکی جخوا مگو سری مگو خود تعالی انسانا بوانا شیار دکه کلامی خارج کی دبیشه سورة الروم دي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أعوذ بالله من الشيطان فسادي يعني قانون كوني جو سيدا بسكاد نيجوتن قانون جو خود تعالى سنة الله أمجر دبيجن جبونا الدنيا جبونا نظام الدنيا دانيني أوانا بكسبة إنسانا بفسادية إنسانا بالنباش كرنا إنسانا فسادی کتیه خرابی کتیه جبر وینا هنج بنا کو انسان حدی خو زیاده در واسطه که و ضرر دی کائنات و دی انسانیت و دی هر کسی خود تعالی جارنا فلاکتاتی نسریوی جبنا کو عبرت جوانا بسینه وگر ای دی زیاده حدی خو در واسطه که و ضرر نه ده هم کائناتی هم جکی تشتیل سر کائناتی خصوصا جی انسانیتی خود تعالی فينا تبيش القرآن بفان زلزلة جو أزب سري والتين من آفات جو أزب سري والتينهم أفانا جبونا جو ون كتن غفلته ون حدي خواه وظيفة خوي دنيوي ناكن الدنيا ناكن ون حدي خواه زيادة درباز لكن ون زرار إنسانيتي وكائناتي كشي مجبر فيها از آفات ناتيرم سري واه جبونا جو جوار ببه درسك سیله کی وقت صد به زمانجوی سیله کی شفقت و رحمت جبونا گو عمل خواه های ببین ام به الله الله از چیدک میاو از بکدر میاو عادتا از سرخوشم از يعني بسرعة عجائب دناف انسان دمشم محقق و هناك انسان جبن زراري ببین از گرک ایدی بس فهم وان شیار دکه جبونا گو هم پی گناه حیوان عفو که ای مسلمان و هم جکی وانه گو طغیان کرنه عصیان کرنه زیده چون حتی خو در باز کرنه وانا جکی لخوا های ببین وگرن ایدی بس في تشكاهاني بكن بهر هاويج مسلمان نارد بشفقة ومرحمة يعني بفي شكل جرك مرة اللي بنهرم إذا في درهاني دي إيجو إنسانا خلقا وشيار بكن عالم اتحاد العلماء جي هذا في درهاني قال لك يخشك داويجي الحمد لله وقت سازية ما يسفيد لهر باجاري جو فلكتا زلزلة اللي تشبوي ما سيدايا خديتن بأكيد چند حب هفدور دشون تعزية جي إنسان دقوتن بنرن ون مالي خود تعالى ون دانه آني نوي دنيا هاني زاروكو بيركو مالو ملك جوي دابوه أمانت دابوه إيروج كي أمانتي خو جوستند دولا جبر ويكي گرك مره بي نقهره مره بي نبي اسيان كار مره بي نبي گناه كار مره زانه بگو خود تعالى هاي وجمه هي مدبينه وی دابو ما وی جمسن جبو من نفعتم چه وقتا گودامه ام پی کیف خوشت بون وقتا گو جمسن جبونا گو وی مالی خوش مسندی گریب دیسا ام پی محزون نبن زیده ام کیف خوش بون گو پرچا کی مهنه جمه پیچونه جنت جم خود تعالی اویدنا ها دوی وارده
اتحاد العلماء يعني كتي عالمة حقيقة وظيفة قال لك خوش شكرن وتسير قال لك مزن دان فانا وهنجكي ويبدن اف مثلا دو دارجكي جو سبه چالاكيا جو سبه جبكن ديسا خود تعالى دبيجكي اف فلاكت اني سريوج بونا جون زوق بكن فين كرنيوا وان عملي خو كو بفجرن فجر بتشي شكلي بدست فكرناش الله تعالى ريكي مربي يا ربي از لخوا هايبوم از پوشمان بوم از استغفار دكم از طلبا غفراندني عفوش تدكم از هايبوم لخوا يعني اف شفقت سيلاته جهه خوا قرد واي از فتگرم بار بتفي ايدي فين فلاكتانا وان سيلانا جسر مراك افاج دب اثباتا گو ام پیشیار بونه اتحاد العلماء دي ساده ودراهانه دجكي فينا بجهتينه وظيفه خوشك بجهتينه گرك له تبي عالم اسلامي كي وان چاليا كي انا بين كري كي عالم تي كفن دوري بمفهم كر يا ربي تجبونا گو ام وگرن جي غفلتا خو تام شيار كرن واي ام جي شيار بون ام هات بر درگاهته ادوي و دراهانه دوختا گو مرت تفكر بك حقيقه شاراكين قال لك بقيمة فعل حركات قال لك بقيمة خد طالع جوان راضي بو خد طالع علميوان وزانبوناوان وحركتي وان كرنيوان جي خلقير ناف خلقير زيادة بكيك وخلج بيش شهر ان شاء الله ان شاء الله نيزي بيست باجاري خير قضايا نافندي باجارة وسبي اف شاراكيا دعاي ولميجي بيكرن تماشوان انهجات سريدا دياربكر باتمان و سمسور آديامان رحا مالاتيا أدانا بينغول الازه و تمام اف باجاري دردوري حتى بيتليسي و سيرتي و شرناخي واندرا حتى قونياجي سبي و اف برنامه بين راست كرن كسي كو نيزي واندرابن امجي تفلي زاروكي خو عائله خو بشتاري في برنامه و دعاء و في الميجي ان شاء الله ما مستمالا و آبا خدا خير ونظم كه آمين آمين تبا تعالى مس فلاكتك جفيا مزنتر إن شاء الله نين سريع عالم إسلامي وملتي ما عالم إسلامي كش الشيار بك وقوة ويكيتي نصيبي وان بك وان جبن الظلمان نفساوان وظلمان ظالم وطاوطا كش درخيني يكيتي نصيبي أمتا إسلامي كش بك لو رافي دبرمي حب كيجيكي أفينا آني بيشا عالم إسلامي بنا ون بهفدور نبنيك ون قوتا خو نكنيك فلاكتك قد دقاق تاني بدون بيسري وجهكي ون كان تشكي بكن انجا خون بهفدور كارم بريني هفدور درمان بكن ده هر دميده يكيتي عالم اسلام فرض لازم افاجكي ان شاء الله بو سببي كعطاني جا افريقيا وجا يمن جا هر دري مسلمان اري هفدو كر اري انسان في درهاني كرن انسان في اداره جي فرجي واداره جي ورجكي غيرك فينا خوشك تفكر بكن درس ناجي درخن جبونا يكيتيا عالم اسلامي قافنا باويجن دفي تمني هيك خلص برنامج ان شاء الله تماشوان هيجام هاتن داويه برنامج خو حتى هفتي كدن بمين خير وخشيده امانه خدا